Ok, znači trenutno je negdje 15 do 7 i sada bi nam trebao doći bus i krenuti prema Splitu, tako da eto javim se na odmorištu. Ok ljudi, stigli smo u apartman i da, vidjeli ste na početku vloga, držao sam mobitel vertikalno, a ne horizontalno. Tako da eto, jedna mala greškica. I eto, najbitnije stvari su tu. Tako da, eto, to je to za sad. 10 minuta do početka utakmice između Bayerna i Barcelone, mi tražimo kafić, valjda ćemo ga naći. Ok ljudi, novi je dan, danas je subota i danas, eto, idemo se prošetati po rivi, prigodno obučeni i eto, nadamo se da se ništa neće desiti, to je to. Danas je ponedjeljak i konačno možemo reći idemo na poljud. Dakle, jučer se nije ništa pretjerano zanimljivo događalo, bili smo na plaži, bili smo na rivi i to je to. A u subotu, kao što ste mogli već i čuti i vidjeti, bili smo na rivi i šetao sam se u Dinamovom dresu tamo. I eto, mogu reći da se ništa nije dogodilo, nažalost ništa nisam snimio. U biti jesam, evo video. I da, čak jedan Splićanin želio selfie sa mnom, no slikali smo se sa njegovim mobitelom, što znači da ja nemam tu fotografiju, ali eto, kao što rekao, idemo na poljud i to je to za sad. Nakon nekih pola sata šetnje, odnosno 3 km, pogledajte kud smo došli. Evo ga. Poljud. Idemo sad približiti i idemo obaviti taj stadion tour. Pogledajte kako u biti lijepo izgleda. I stvarno podsjećam na školjku, pogledajte krop. I općenito dizajn. E sad, ako se ne varam, ovo je istočna tribina. Mi bi trebali doći ispod zapadne tam. Tamo bi trebalo doći ispod zapadne. Ali pogledajte ga još jednom. Najljepši stadion u Hrvatskoj. I ljudi, to je bilo to od ovog prvog dijela vloga, nadam se da ste uživali i sad se idem baciti na editiranje. Pozdrav!